obasjali nas, stvorili su vječni sjaj. Pogledajte ljudi koliko je to... Ta mala seoba naroda još evo ne prestaje. Zove Zenica i u grad, što smo ga jednom, da mu do danas pristaje, nazvali Uzavrelim, svakog je jutra ova okolna vojska. Dnevni stanovnici, što su samo nakratko s mraka na obližnim konacima, pa opet ovamo, dok jednom i oni ne osvoje grad. O vatro, o zemljo, o sunce slobodno, dajte da gradimo složno i radosno. O vatro, o zemljo, o sunce slobodno, dajte da gradimo složno i radosno. O vatro, o zemljo, o sunce slobodno, dajte da gradimo složno i radosno. Dok oni po svojim školama, fakultetu, institutu, rudničkim horizontima, železnici, čeličanama, elektranama, valjaonicama, radionicama, kovačnicama, baterijama, Siemens Martinovim potisnim, dubinskim i visokim pećima, mi ćemo ovom svakodnevnom Zenicom, svom od kontrasta i iz ukrštenih vremena i prizora, što ruši juče sagrađeno da bi imala gde sutra da zida. O vatro, o zemljo, o sunce slobodno, dajte da gradimo složno i radosno. Zenicom ćemo, dug nam je dan, a sve će vreme do noći u priču da nam se vraćaju oni ovdašnji drugovi što smo ih ostavili po željezari. Ta željezara i puna nedra bosanske zemlje železnom rudom već godinama su, vekovima, eksploataciju su negde pre još 2500 godina otpočela ilirska plemena, u ove krajeve dovodila zvane i nezvane. Kad se u dugom kalendaru istorije označi početak nove ere, nova je sila ovde, Rimska imperija. Od malo nađenih arheoloških belega, ovaj je nadgrobni kamen jedan od dokaznih uverenju da se u zeničkom kraju negda nalazio rimski municipijum, Bistua Nuova. Od Bistue do Zenice Nuove mnogo je vremena i malo, bez malo ni malo spomenika. I dok mi korak dva raznolikim gradom, ovamo stiže srednji vek. A naučna je pretpostavka da je područje Zenice zapravo ono gde je bila župa Brod, a da je u prvom susedstvu, u selu Janjećima, bila stolica poglavara Bogumilske crkve. Iz tog je zemana, konac 12. stoljeća, kada u Bosni banuje Kulin, ovaj ćirilski natpis u kamenu, jedan od retkih sačuvanih. Dok nam je na slici da pomenemo da jedan dokument od 8. aprila 1203. veli da je ovde negde bio znameniti zbor bogumilskih poglavica, na kome su se pred dvorskim kapelanom onog ratobornog pape Inoćentija III. Ivanom de Casamarisom odrekli paterenstva. U zapisu zborište se spominje kao Bojino Poili i Zenica, sva od poznijih belega, pretpostavlja da je to sadašnje Bilino polje, gde je upravo novi sportski stadion. Inače, i u Kulinovo vreme železo je taj magnet i ta meta što dovodi ovamo. Prve godine 13. veka upravo su vreme kad saski rudari i topioničari stižu na privremeni rad u inostranstvo, u Bosnu. Gotovo sve je tad u ovim brdima zbog gvožđa i od gvožđa, pa su po njemu i sačuvana imena naselja. Gde su se izrađivala koplja, mesto je kopljari, od štitova su štitari, po pločama su pločari, a po bradvama bradve. Gradu po kojem smo ime se prvi put beleži 1436. kad Dubrovačko vijeće umoljenih šalje nekako skupoceno sukno turskom vojvodi Baraku i zaslanika upućuje da ga potraži, kako prenosi dokument, u Bosni oko Podvisokog ili Zenice. Istoričari su uvereni da je Zenici ime, samo nema spomenika, još od srednjovekovne bosanske države. Ali kad nas je već vreme dovelo do Turske, da izmešani sa ovom ekskurzantskom lađarijom u dvorištu nekadašnje medrese, pogledamo šta je po gradu tada.
Udaljena od ondašnjeg glavnog druma, Carigrad, Novi Pazar, Sarajevo, Travnik, Jajce, Zenica je preka Saba nego varoš. U turskim se izvorima označuje kao trgovište, a glavna čaršija od koje će se poznije razgranati mahale, Kočeva, Trgovište, Jalija, Sejmen, Londža, Odmut, jedva da se pružala na 200 metara. Vremenom, koncem 18. i u 19. veku, mesto će postati značajnije i u ovdašnjim se sidžilima, sudskim protokolima, da pročitati da je Zenica nahijski sreski centar. Od sveg ondašnjeg, danas je ovde pokoji arhaični urbanistički detalj. Pre je našoj kameri da prošara po kontrastima nego Zenici za lepotu. A pravi će, za Bosnu onog vremena bar, grad da se začne kada 1878. dođe Austro-Ugarska. Među prvim je, kulturnim ne, ali istorijskim i tekako, spomenik nove države, Zenički zatvor. Najzad je i Zenica u nečemu bila uprednjačila. Glavni, centralni kazneni zavod za svu Bosnu i Hercegovinu, po kojoj se zbog njega za sve otkućene i nazlo brze govorilo, taj će u Zenici da skonča. Inače, to je vreme solidnog građevinarstva, pa je ova kuća, daleko je lepa kuća, premda joj je već 170 godina, što bi se reklo i danas u funkciji. Tada je, otvoren je 1880. ovde i prvi bosansko-hercegovački ugljenokop. Ovaj rudnik mrkog uglja po mnogo čemu jedinstven, jedini je valjda u Evropi čiji su lavirinti ravno ispod grada, pa zna od njega pokatkad u Zenici i prilično da zatrese. U knjigama se o rudarstvu još po nečem beleži. Dok je u jednim rudnicima zlo od metana, u drugim od vode, u trećim od udara, u četvrtim od vatre, u ovom su se Zeničkom sve 4 nabrojane nevolje združile. Skupa sa ovim kamaradima nosi nas ovaj lift, stariji od najstarijeg rudara. Od Austro-Ugarske je još, s prestanka 19. veka. Sigurnosti radi, nama, zbog naše rasvete koja može i na najgore da istera, odavde ne dozvoljavaju dalje. Pa da ne izostavimo. Ovi kopači zeničkog crnog blaga, evo vas pozdravljaju sa svog 4. horizonta, tačno sa 408. metra ispod zemlje, odnosno 84. podmorske dubine. Kad u Zabit stignu zatvor i rudnik, to se vreme naziva prosperitetnim. A ubrzo, da dopuni procvat i što dublje isprazni bosansku zemlju, u Zenici je i prva železara. Podignuta 1892. blago ovdašnje, kapital i profit, Bond i Prag, Schmidt Wilhelmsburg i Peng Aflenc. U stvari, jedna peć i jedna malecna valjaonica, jedva dovoljna za nakovnje vareških i kreševskih zanatlija kovača. Prvih godina u železari je jedva do 300 radnika. Najgrublji su, najglibaviji poslovi neprikosnoveno za mesnu radnu snagu. Oni vični i stručni dolazi iz Čehoslovačke, Štajerske, Slovenije. Administrativno i tehničko rukovodstvo isključivo iz Austrije. Dovozi ih, zauzvrat odvozi ugalj i šume, skupa sa ostalom gradskom, sudskom, vojnom i žandarmerijskom vlašću, onom u čijoj administraciji bio i naziv mesni urođenici. Ovaj mali voz, što sada dotrajao i na smetnji gradu, vozi poslednje kilometre. Spajajući Bosanski Brod sa Zenicom i Sarajevom, svakim je kilometrom valjda tada donosio po deceniju promena, otvarajući svetu Bosnu i Zenicu, često i nespremne da pojme i prihvate sve one političke i ekonomske preplitaje, kada se ovaj kraj sa periferije Evrope vrtoglavo pretvarao u njenu žižu dolazećih sudbonosnih dana. Sa stručnošću, došljaci, ovo im je bila jedna rudarska kolonija, u razbuđenu Zenicu donosi i prva zrna klasne misli. To su već sindikalne i socijalističke organizacije. Prvi je ovde štrajk 1896. za skraćenje radnog vremena koje je bilo do 16 časova dnevno. Drugi 98.
a 1. maja 906. u Zenici je radnička krv. Žandarmerija puca u demonstrante. 4 mrtva, 7 ranjenih. Pokret buja i splašnjava, plime su i oseke, a kada dođe velika smena država, ovdje se neće promeniti ni čađavi hleb, ni tuberkuloza. Nova će kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca ubrzo, kao strane državljane, da progna sve one zeničke Čehe, Slovake, Poljake, Mađare i druge koji su značili crvenu opasnost. Obznana, zakon o zaštiti države, komunisti u ilegalnosti, provale, štrajkovi. 39. su ponovo partijske grupe u Zenici, a upravo na njih, 41. prvi okupatorski i ustaški udar. Iz ovog Sokolskog doma, tad samo jednog od mučilišta, malo ko izlazi. Drama Zeničke revolucije puna je obrta. U gradu provale i obnove partijskog i skojevskog rukovodstva, masovna hapšenja, logor, ilegalna štamparija, javne demonstracije, obaveštajni punktovi, Narodno-oslobodilački odbor još septembra 43. Napad na željezaru, rudnik i elektranu. Oko grada naoružana grupa 41. Zenički bataljon pa odred sa 600 boraca 42. Četnička izdaja, slobodna teritorija. Iz Zenice i oko nje 300 palih boraca i 800 žrtava terora. A kad se okončao rat, u našoj garavoj lepotici započeo je onaj njen zenički novi rat, zvan obnova. Već drugog dana po oslobođenju grada mobilizacija je demobilisanih. Zadatak je obnoviti centralu, rudnik i željezaru. Brzo živeći i menjajući se sa svim menama što su nas našle otad pa dosad, ne stižući da sve popamtimo, sećamo li se da li su uopšte iz naših života oni zenički telegrami prvih posleratnih dana? Ako treba, uzidat ćemo i sebe u visoke peći. Taj korčaginski jezik, pojednostavljen, značio je bez plata, bez ćebadi, uz zalogaj poparene geršle, po 10, po 12, po 15, ko koliko izdrži, dobrovoljnih radnih časova dnevno. To je od prvih graditelja bilo za zemlju, a od zemlje, čitamo iz već zaboravljenih zeničkih dokumenata, graditeljima. Za samopregoran rad, požrtvovanje i doprinos u obnovi ratom opustošene domovine, u Zenici je proglašeno 2247 udarnika, od kojih 1241 put, a ostali 2 pa i 25 puta. Isto tako preko 125 novatora i racionalizatora, a dato je i na stotine pismenih pohvala i drugih visokih priznanja. Potekao je čelik, to je sad mali mir u zemlji, prvi je 5-godišnji plan, a tada se na neizlečene, nenahranjene i neodmorene obrušava 48. Rezolucija Informbiroa, ekonomska blokada, jednostrani raskid ugovora o izgradnji Dobojske željezare. Sami u svetu, a gradilišta čekaju neophodni čelik. Hleba ne mora da bude, čelika mora. Ministarstvo teške industrije odlučuje ne graditi novu u Doboju, proširiti, povećati željezaru u Zenici. I tada je Zenica uzavrela. Hiljade, desetine hiljada, 500.000 omladinaca, frontovaca, vojnika, zidara, montera, instalatera, bravara, električara, tehničara, inženjera, bez mehanizacije i sa zakasnenim projektima, na najvećem radnom frontu Jugoslavije. U Zenicu i u prvi socijalizam dovoze ih oni kao za svatove okićeni vagoni, za 8 konja ili 60 vojnika. Mnogo ih je više nego što barake mogu da prime. Svejedno, neka vetar duva, neka kiša pada. Nema odmora dok traje obnova. Mi gradimo željezaru, željezara gradi nas. Druže Tito, samo reci, ostaćemo 100 meseci. Istih je dana ovaj spomenik u Zenici, jedno od preostalih naselja prvih brigada.
Kad smo stigli, današnji se stanari raduju pitajući kad će da se ruši. Možda će jednom sutra Zenice i da zažali što će da ukloni ove barake, što neće moći gostima i deci da pokaže kako je bilo kad je počelo, ovde gde se izmešala Jugoslavija, gde su se bratimili, išli na higijenske i analfabetske tečajeve, a katkad, slaveći velike radne pobede, znali jedni drugima da porazbijaju glave, oni dragi udarnici, novatori i racionalizatori. Oni što su zarad željezare i Zenice izmenili korito i smer Bosne. Uzgred, željezara sad ispije 100 miliona kubnih metara vode godišnje, a to je više nego Beograd, Zagreb, Skoplje, Sarajevo, Ljubljana i Titograd skupa. Što su za željezaru i Zenicu sagradili 87 km pruge sa 384 skretnice. Uzgred, Zenička železnička stanica danas ima najveći utovar i najveći promet robe u zemlji. Od njih je, od tih pre golorukih nego opremljenih brigada i graditelja, Zenici ostao ovaj preplet od 4.600.000 kubnih metara zemlje i 480.000 kubnih metara betona, 17.500 tona čelične armature, 100.000 tona čeličnih konstrukcija i mašinskih postrojenja, 70.000 tona vatrostalnog materijala, 11.700 vagona cementa, 50 km elektroučinskih i signalnih kablova, 30 miliona komadića opeke. Od njih su počele sve ove visoke i Siemens Martinove peći i koksne baterije, što obilazimo i što ćemo obići. Sad samo deo integracijom združene velike industrijske porodice, nazvane Rudarsko-metalurški kombinat, sa dimnjacima u Zenici, Ljubiji, Varešu, Doboju, Ilijašu, Alipašinom mostu, Mrkonjić gradu, Bihaću, Novom Sadu, Sarajevu, Gornjem Vakufu, Bosanskoj Gradišci, Prnjavoru, Bijeljini, Bosanskoj Kostajnici i Cazinu. Svega je ovde, pa evo usred željezare iznenada i jezero. U stvari veštačko, a neophodno da ohladi sav ovaj plamen i jaru od njega. Jednom, i to je deo priče o Zenici, u ova užasna usta od vatre upao je čovek. Koji ga se sećaju kažu, bio je i drugar i dobar golman u čeliku. Naš zenički kamarad, koji se tada u tom najkraćem vremenskom deliću pretvorio u vazduh. Iz peći je izišao čelični odlivak. Ingot, kako se to ovde naziva. Drugovi su ga pokupili i sahranili. Ingoti, peći, dimnjaci. U Zenici su spomenici i zadužbine. Stari, patinom naborani i okićeni gradovi imaju svoje kanonizovane zaštitnike i svece. Zenički sveci hodaju gradom, kopaju ugalj i poput ovih kraj koksnih baterija leti na znoj, gube 8 kilograma dnevno. Zeničkim su očevi umirali od tuberkuloze, oboleli su im disajni organi, članovi su organa upravljanja i šalju decu u muzičku školu. Kad u Zenicu stigne najveće priznanje koje zemlja daje za doprinos u nauci, kulturi, umetnosti i ostalom, nagradu Avnoja, ona se ovde raspodeli za rad i rukovođenje u željezari i vatrostalnoj, Stanku Tomiću, Alojzu Derlingu. Tako je bila uzavrela i tako je sazrevala naša Zenica. Velika, a sama se preračunala kako je već ima u svetu jedva do pojasa. I evo gde se ovde produžuje. Gradilište je na 350 hektara, najveće u zemlji, ovde zvano druga faza željezare.
Kada za koju godinu pozvani preseku svilenu vrpcu, kad prođu zdravice, odavde će godišnje 1,5 miliona tona čelika, gotovo isto toliko gvožđa, 700.000 tona koksa i 650.000 tona gotovih proizvoda. Poslovno, naučno i tehnički, Zenica je već godinama združena sa sovjetskim, čehoslovačkim, rumunskim, mađarskim i bugarskim željezarama. Na ovom gradilištu stručnjacima su, neka smo zabeležili, imena Michael, Jurka, Edvin, Jan, Sergej, Robert. A iz Oklahome, Leningrada, Berlina, Praga, Urala. Pa se ova zgrada nikako drugčije ovde ne zove osim Ujedinjene nacije. Kad odu graditelji, 4.000 ih je, u novi će kombinat 5.000 novih radnika. Od njih će, plan kaže, 4 puta veća dobit od one koju stvara sadašnja željezara. A sadašnja željezara sad stvara njih. Te sutrašnje metalurge, mašince, električare, varioce, što ih zatičemo u ovoj njihovoj školi za KV radnike. Čas je rekreacije, a nama ovde odnekud i na jednom dolazi na um kako su se ova deca jednim jučerašnjim jezikom zvala šegrti, a njihove škole šegrtske škole. Škola je iz željezare izišla. Iz željezare su i ovdašnji fakultet, ovdašnji institut. Iz željezare je sad u svetu znano preduzeće Vatrostalna. Sve je, i da nas ko upita ne bismo znali potanko, da li je to željezara u Zenici ili je pak Zenica oko željezare. Tolika su dobra gradu od nje, a s njima od nje opet i kašalj, bolesna grla, industrijska prašina i Zenici neslavan primat da je zagušljivije od Pittsburgha, na primjer, ili Londona. Na starom fudbalskom stadionu jednom je izmereno. Za 24 časa na 1 kvadratni metar pada kilogram prašine. Brani se koliko može Zenica od dimova i gasova koji je hrane i guše. Zenica je po statističkoj računici o kvadratnom kilometru i zelenoj površini bezmalo 5 puta zelenija od po zelenilu znanog Sombora. Ali kako statistika nije nauka kojom se štiti čovekova okolina, ostaje nam da podsjetimo. Još davno kad se gradila, željezara je postavljena na sever od grada, a nad Zenicom su vetrovi pretežno iz severnog kvadranta. I bliži nam se da se opraštamo. Još da ne izostavimo gde je u Zenici, u takozvanoj provinciji, i jedno pozorište. Ovo je proba. Bez koga nema sterijnog pozorja. Znaju ga i Dubrovačke letnje igre, Kruševačko slobodište, razni festivali, mnogi još gradovi u zemlji i neki još u Poljskoj. Tako je stokrakim smerovima naša Zenica u svet. Ovaj grad izmešanih došljaka što su ga ostavljali i vraćali mu se, da bi ga konačno odabrali za svoj. Zenica ukrštene Jugoslavije, u kojoj kao da se svih ovih naših godina stvarala nekakva nova, samo njena narodnost, zenička. Evo se smrklo i kiša s mrakom. Zenički se narod i mi sve s njim zaputio na svoje Bilino polje, kaže najlepši stadion u zemlji, da vidi svog čelika, podsjećaju jedini klub u zemlji sa 2 srednjoevropska kupa. Pogledajte ljudi koliko je to, koliko je žara, koliko je plama, koliko je vatre, koliko je sjaja, koliko je pjesme, koliko je rada, zemljo moja, o vatro, o zemljo, o sunce slobodno, dajte da grad.
posle je bila noć, a nama voz od Zenice da stignemo da javimo o Zenici, samo što nije. I radosno, o vatro, o zemljo, o sunce slobodno, dajte da gradimo složno i radosno. O vatro, o zemljo, o sunce slobodno, dajte da gradimo složno i radosno. O vatro, o zemljo, o sunce slobodno, dajte da gradimo složno